Kassas сүрөсү. Бул сөздүн кыргызча мааниси аңгемелер, болгон окуялар дегенди билдирет. Аталган сүрө Меккеде түшүрүлгөн. 88 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. То, син, мим. Бул сөздөрдүн мааниси бир Аллах Таалага белгилүү. Бул ачыктоочу, белгисиз нерселерди ачыкка чыгаруучу, ачык айкын кылуучу, баяндоочу. Китептин ак менен караны, адал менен арамды, жаман менен жакшыны ажыратуучу китеп. Курандын аяттары. Эй Мухаммад, сага Муса менен фараондун баянын ишенүүчү эл үчүн жакшылап окуп беребиз. Чындыгында фараон жер бетинде үстөмдүк кылып, элин топторго бөлдү. Алардын бир тобун эзип, уул балдарын мууздап, аялдарын тирүү калтырчу. Анткени ал бузукулардан болчу. Биз ал жердеги эзилгендерге камкордук кылууну, аларды эзилгендерди жол башчы кылып өздөрүн мураскор кылууну каалайбыз. Фараондун байлыгына мураскор кылууну каалайбыз деген маани. Аларды жерге, Мисирге отурукташтырууну, фараонго, Хаманга жана ал экөөсүнүн аскерлерине өздөрүнүн корккон нерселерин көрсөтүүнү кааладык. Мусанын апасына, Муса алейхиссалам жаңы төрөлгөн саатта, аны эмиз да ага бир нерсе болот деп корксоң, анда аны дарыяга салып жибер. Бир нерсе болот деп корксоң дегенге түшүндүрмө фараондун буйругу боюнча ар бир жаңы төрөлгөн жөөт наристелер өлтүрүлүүгө тийиш болгон. Мына ошондон корксоң деген маани. Коркпогунда кайгырбагын, чындыгында аны сага кайтарып пайгамбарлардан кылабыз деп аян бердик. Ошондо фараондун үй бүлөсү өздөрүн кайгыртып, душман боло турган баланы таап алышты. Наристе Муса алейхиссаламды таап алышты деген маани. Акыйкатта фараон менен Хаман жана алардын аскерлери оор күнөөгө батышкан. Фараондун аялы менин да, сенин да көзүңдү кубанычка бөлөсүн. Фараонго айтып жатат бул сөздү. Ошондуктан аны өлтүрбөгүлө, балким бизге пайдасы тиер, болбосо бала кылып аларбыз, деди. Алар сезишкен жок. Бул бала келечекте пайгамбар болуп фараонго каршы күрөшөрүн жана акыры Аллах Тааланын буйругу менен ал бардык аскерлери менен кошо Кызыл деңизге чөгүп өлүшүнө себеп болоорун билишкен жок деген мааниде. Мусанын апасы пайдасыз санаага батып таң атырды. Эгер анын жүрөгүн Аллахка ишенүүчүлөрдөн кылып бекемдебеген болсок, анда аны билдирип коймок. Фараондун үй бүлөсү дарыядан таап алган наристе алар жек көргөн душман экенин билдирип коймок деген маани. Апасы Мусанын эжесине, анын Мусанын артынан барчы, деди. Алар байкабаган жактан акмалап жүрүп олтурду. Фараондор байкабаган жактан акмалап жүрүп олтурду деген маани. Мурда ага эмизүүчүлөрдү тыюу салып койгон элек. Муса төрөлгөндө эле башка аялдарды эмбей турган кылып койгон болчубуз. Ошондуктан ал өз апасынан башка эч бир аялдын эмчегин эмбей ыйлай берди деген маани. Ошондо анын Муса алейхиссаламдын эжеси ал баарын байкап билип тургандыктан фараондун аялына, аны силер үчүн багып бере турган ага камкор бир үйдү көрсөтөйүнбү, деди. Ошентип Аллахтын убадасы акыйкат экенин билүүсү үчүн аны апасынын көзүн кубантып, кайгыртпай турган кылып кайра кайтардык. Бирок алардын көбү билишпейт. Муса эрежеге жетип теңелген кезде акыл эс жагынан өздөрүн акылдуу санаган фараонго жана анын төбөлдөрүнө теңелген кезде деген маани. Ага даанышмандык жана илим бердик. Жакшылык кылуучуларды ушинтип сыйлыкка бөлөйбүз. Муса эл капарсыз жаткан убакта шаарга кирди да анда мушташып жаткан эки адамды көрдү. Алардын бири
öz тобунан, İsrail urpaktarынан, biri duşman taraptan ele, Kıptilerden, Egipetliklerden ele degen mani. Oşondo öz тобунан bolgonu duşmanına karşı Musadan jardam suradı. Oşondo Musa anı muş menen urganda aga ölüm geldi. Musa, bul şaytandın işi, antkeni al dana adaştırıcı duşman, dedi. O egem, çındığında men özüme kütүүsüzden jamanlık kılıp aldım. Meni geçire gör, dedi. Oşonduktan Allah anı geçirdi. Antkeni al geçirimdü, ırayımdü. Musa, o egem, maga bergen ırskına ant, emi günökörlörgö jardam berbeymin, dedi. Oşol tünü Musa şaarda korkup alangdap taң atırdı. Al emi geçeki andan jardam suragan neme dagı barıp jardam surap jatat. Musa aleyhissalamdan jardam suragan geçegi neme dagı muştaşıp jardam surap jatat degen mani. Musa aga sen çındap adaşkan nemekensin, dedi. Oşondo Musa ekönün teң duşmanın Kıptide, Egipetlikte çapçıgısı gelgen gezde aga, ey Musa, geçe bir adamdı öldürgöndöy bugün meni öldürösüңbü? Sen bul jerde tınçlıkты kaalоочулардан bolboy, zombulardan bolunu kaalaysıңbı? dedi. Şaardın çetinen bir kişi çurkap gelip, ey Musa, töbölдөр seni öldürүү tuuralуу kеңешip жатышат. Daroo şaardan çıkıp ket. Çındığında men saga nasihat aytуучуларданмын, dedi. Oşol uçurda Musa korko başladı da şaardan çıkıp, o egem, meni zalim elden kutkara gör, dedi. Al Madyan jaka jönögön kezde, o egem, maga tuura joldu görsötüңdü ümit kılamın, dedi. Madyan suusuna jetkende al jerde mal sugargan bir top adamды gördü. Anan alardan oboçulanyp maldarın suudan tosup turgan eki ayaldı gördü da, eki öňördün tartıngaňar emne, dedi. Eki malçılar malını alıp ketkenге çeyin biz maldarыбызды sugara albaybız. Atabız bolsa ulgaygan karıya, deşti. Düşündürme, bular Şuayb paygambardın kızları ele. Musa alardın maldarın sugarıp berdi da, anan gölökögө burulup, o egem, sen maga emne jaşlyk jiberseň da muhtajmın, dedi. Oşentip eki ayaldın biri gelip, uyalgan türmenen, atam bizge mal sugarıp bergen akыңды berүү üçin seni çakırıp jatat, dedi. Musa aga gelgende, Şuayb aleyhissalamga Musa aleyhissalam gelgende, bolgon okuyanı aytıp berdi. Şuayb, korkpa, zalim elden kutuldun, dedi. Eki kızdın biri, ata, anı işke jaldap alıp kal, çındığında al jaldangan adamdardın mıhtısı, güçtüsü jana işenimdüsü, dedi. Kızdardın atası Musaga, maga 8 jıl jaldany iştep berseň, mına bul eki kızımdın birin saga nikelep berer elem. Eger 10'du toluktasaň al senin öz işin. Al öz erkiň, birok anındagy akysyn toluk beremin, degen manide. Saga maşakat payda kılууну kaalabaymın. Allah kaalasa menin jakşı adam ekenimdi görörsüň, dedi. Musa, uşul seni menin ortabızdagy gelişim boyunça sen atagan 2 möөнöttүн kaysınısın atkarsam da maga karşılık jok bolsun. Aytkanыбызга Allah kübö, dedi. Musa jaldangan möөнötün bütürüp juwayı menen jolga çıkkanda tur jaktan bir ot görünüp juwayına turup turgula. Rasında bir ot gördüm. Balkim bir gabar je siler jılınışıňar üçin oşol otton bir şamana alıp gelermin, dedi. Al jerge gelgen gezde, ot küýgen jerge gelgen gezde, kutta arıgan jerdegi öröndün oň jagyndagy daraktın janынан, ey Musa, hakikatta men alamdardın egesi Allah'mın, degen ün çıktı. Tayagыңды taşta, dedik. Al taştadı da, oşondo anı tayagın iğriliň degen jılan tarizinde görüp çoçup ketdi da, burula kalıp artın karabastan jolga düştü. Ey Musa, beri burul, korkpo, çındığında sen amandыкta boluuçulardansın,
Kolungdu koynuna sal, oorusuz appak bolup çıgat. Korkudan salbıragan koldoruңdu jina, kaltıragan, titregen koldoruңdu jina degen mani. Bul ekөөsü Faraongo da, anın adamlarına da egengden düşkön eki dalil bolot. Ankeni alar buzuku el dedik. Musa, egem, çındığında alardın bir adamın öldürüp koygan elem. Oşonduktan alar meni öldürüp koyuşundan korkomun. Bir tuğanım Harun maga karaganda sözgö çeşenirek. Oşonduktan anı meniminen birge jardamçı kılıp jiber, tayanış bolsun. Antkeni alardın meni jalgançıga çıgarışından korkomun, dedi. Allah tuğanın arqılı bilegingdi güçtü, ekөөңdü alar jete albay turganday üstöm kılamın. Bizdin ayatlarыбыз menen ekөөң da, silерди erçigендер da жеңишке ээ болосуңар, dedi. Musa alarga, Faraongo jana töbөлдөрүнө açık aykın ayatlarыбыз menen gelgen кезде alar bul jasalması kırçılık gana. Munu murda ötkön ata babalarыбыздан ukkanбыз deşti. Musa Allah'tın özünün aldından kim tuğralıkta alıp gelgenin, jana akırkı konuştun akıbeti kimdiki bolorun egem jakşı bilet. Akıretте jakşı akıbet kimdiki bolorun Allah Taala jakşı bilet degen manide. Çındığında siler sıyaktu zalimdar tozok azabından kutuluşpayt, dedi. Faraon, ey töbөлдөр, men silerdin menden bölök Kudayňar bar ekenin bilbeymin. Ey Haman, men üçün balçıkka ot jagıp, ötö bışık bışkan kış jasap degen manide. Bir munara jasa, balkim oşondo Musanyň Kudaýyn görörmün. Çındığında anı, Musany jalgançı dep oyloymун, dedi. Al jana anın askerleri jer betinde özdörün orunsuz oroy alıp jürüşöt. Çındığında alar özdörün biz jakka kaytarılbayбыз dep oyloşot. Anı da, Faraondu da, anın askerlerin dağı kolgo alıp, azaptap, dengizge çöktürüp taşladık. Zalimdardın hareketinin akıbeti kanday bolgonun kör. Alardı, kapırlardı, tozokko çakıra turgan jol başçı kılıp koyduk. Alardı erçigender tozokko düşöt degen manide. Oşondo ele kıyamat günü alar jardam görüşpöyt. Alardın artынан bul düýnöde dagı kargış erçitip koyduk. Andan sırtkarı kıyamat günü dagı körünüksüzdörden boluşat. Jek körülgöndörden boluşat degen mani. Çındığında obolku muundardı, Nuh aleyhissalamdın eli, Ad, Samut elderi, jana başka şul sıyaktu muundardı. Jok kılgandan keyin adamlar Musaga tüşünüşü üçün kitepti, Tawratty. Görünü dalilder jana tuğralık menen ırayım türünde berdik. Biz Musaga buyruk bergen gezde sen batış tarapta emes eleň. Allah Taala süýükli paýgambarыбыз Muhammed aleyhissalamga aytyp jatat. Oşonduktan görüp turgandardan emessiň. Antkeni seni alardan giyin bul düýnöge alıp geldik degen manide. Kançalagan muundardy eldi jarattyk. Alarga uzun ömürler berildi. Allah taraptan ömürler berildi degen mani. Sen Allah Taala süýükli paýgambarыбыз Muhammed aleyhissalamga kaýrylyp jatat. Ayatlarыбызды okup berүү üçün Madyan elinin içinde da bolgon emessiň. Düşündürme Budda dinine sıyıngandar çataşıp aytıp jürüşkönдөй Allah birile ruhtan gayra paýgambar jarata berbeyt. Ar bir paýgambar bir gana jolu jaratylat. Jana jer betinde bir gana jolu ömür geçirip, bir gana jolu ölet. Buddizm dinindegi jandardın, ruhtardın ulan bir deneden ekinci denege göçüp jürüsü turalı ilim jalgan ilim. İsa aleyhissalam gana paýgambarlardan jerge eki jolu gelösü arkılı biraz ayrımalanyp turat. Birok al öltürülböy, tirүү boydan Allah'tan alına çıgarılıp ketken üçün jerge kayra düşürület. Al Kur'an'da eskertilgende ölüm damın tatay elek. Düşündürmenin ayağı. Birok al kabarlardı saga jönötүүçü biz Musaga süýlegen gezde tur jakta emes eleň. Birok saga ırayım türünde senden murun özdörünö eskertүүçü paýgambar gelbegen eldi
Tozok jana beiş tuuralu eskertүү üçin jiberildiň. Mümkün alar düşünüşör. Eger alarga öz goldoru menen jasagandarynyň ayынан bir bale gele turgan bolsa, anda alar, "O ege biz emne üçin bizge bir paýgambar jiberbediň? Oşondo aýatlaryňa moýun sunup momun bolar elek" dep aýdyşat. Al emi alarga öz aldybızdan akykat gelgen gezde, Kur'an gelgen gezde, alar Musaga berilgen nerse keremettir. Emne üçin buga berilgen jok deşdi. Musaga berilgen nerseler keremettir. Muhammed aleyhissalamga emne üçin berilgen jok degen manide. Alar murda Musaga berilgenge da, Toratga da karşı çıgışkan emes bele. Musa menen Harundu bir-birine jardamlaşkan sykyrçylar deşip biz eki ösüne teň karşыбыз deşken. Toratga dagı, Kur'anga dagı karşыбыз deşken degen manide. Sen Allah Taala süýükli paýgambarymyz Muhammed aleyhissalamga aýtyp jatat. Eger çyn aýtúçylardan bolsaňar, Allah tarapdan al eki ösünün Torat menen Kur'andan başka tuurarak bir kitap alıp gelgile, oşondo men any erçimin dep aýt. Oşondo da saga жооп berbese, anda çındygynda alardyň öz kalolary süýregen jakka ketdi dep bile ber. Allah'tın görsetmösün erçibesden, öz kalolary oğon jaka erçigenderden da adaşkan adam barby? Albette Allah zalim eldi tuura jolgo salbaýt. Akykatda alardy eskertүү üçin sözübüzdi, Kur'an'dan ayatların ulap aýtdyk. Murun özdörüne kitep berilgender aga Kur'an'a işenişet. Alarga Kur'an okulganda biz buga işendik. Çındygynda al egebiz tarapdan türülgen akykat söz ırasında murda ele moyun sungan elek deşdi. Bul ayat Iudeylerden jana Hristiandardan musulman dinin kabul algandar tuuralı. Mına oşolarga sabır kılgandygy sebepdi öz gomunun kısım kuguntuklarынан jana başka korduklardan sabır kılgandygyna baýlanışdy degen manide. Sıylıktары 5'ten 2 ese kılıp berilet. Oşonda ele alar jamandykty jakşylyk menen joyup, eger kokus bir jamandyk kılıp koysa artынан daroo jakşylyk kılışıp günöөлөрдөн tazalanışat degen manide. Özdörüne bergen ırısklarыбызdan tiiştүү жерlerge jumşaşat. Sadaka, zeket, düşür siyahtır şariat buyrugan jaktarga jumşaşat degen mani. Alar paydasız sözdörді uqqan кезде andan жүз үйрүшүp биздин жасаганыбыз өзүбүзгө, силердин кылганыңар өзүңөргө таандык, аман эле болгула, кыяматка чейин өз билгениңерди кыла бергиле деген мани. Силердей надандарды дос кылууну каалабайбыз дешет. Чындыгында жакшы көргөндөрүңдү эле туура жолго сала албайсың. Бирок Аллах кимди кааласа аны туура жолго салат. Анткени ал туура жолду таба тургандарды жакшы билет. Бул аят сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын атасынын бир тууганы Абу Талибдин ислам динин кабыл албай койгону тууралуу. Курайш тобу эгер сени менен бирге туура жолго түссөк, жерибизден куулуп кетебиз дешти. Аларды өз алдыбыздан буйругубуз менен өсүмдүктөрү ырыскы түрүндө өсүп чыга турган ыйык ары бейпил жерге Меккеге биз жайгаштырбадык беле. Бирок алардын көпчүлүгү түшүнбөйт. Турмушуна байлык менен дөөлөткө мактанган канчалаган калааларды жок кылдык. Мыналардан кийин конуштарында аз гана адам жашап, журттары бош калды. Бул жерде эч ким эч качан киши жашабагандай тып-тыйпыл болуп жатат деген мааниде. Алардын жерине биз мураскор болдук. Эй Мухаммад, эген калааларга, кала тургундарына биздин аяттарыбызды окуп бере турган элчилерди элдин негизги бөлүгүнө жибербей туруп жок кылган эмес. Халкы залым калааларды гана жок кылабыз.
Allah Taala'nın ayattарын, Kur'an'ды çetke kakkan kowumdurdy gana jok kılabız degen mani. Silerge berilgen nerseler bul dünya tirçiliginin buyumdary jana kozdukdary gana. Al emi Allah'tın aldındagy nerse arymykty, ary tübölüktü, akyl kalçabaysyňarby? Al emi any menen jolugusu, Allah Taala menen jolugusu, beşte jolugusu. Uada kılıngan adam mumun musulman. Biz bul dünya tirçiliginde paydalandırıp, özün turmuştuk kemçiliklerden arıltıp, canın jırgatıp, anan özü kıyamat günü jazaga kabılıuçulardan bolgon adamga, kapırga, kantip ele okşoş bolsun. Allah al günü alarga, silerdin maga koşkon şerikteriňer kayda dep surayt. Özlerine söz berilgenler tozokko girүүгө tatkı bolgondur. O ege biz adaştırgandar. Alardy özümüz adaşkanday adaştırdık. Alardan kaçıp saga geldik. Allah Taala'nın astına geldik degen mani. Alar çındygynda bizge dele sıyınçı emes deşet. Al alarga maga koşkon şerikteriňerdi çakırgıla deyt. Oşondo alar Allah Taalaga koşkon şeriklerin çakırışat. Çakırgandары жооп бербейт. Antkeni alar jansız sölököttür. Oşenti alar tozoktu görüşöt. Alar tuura jolda jürgön bolgonda, İslam dinin tutunup momun bolup jürgön bolsa degen manide. Tozokton kutuluşar ele. Allah al günü alarga elçilerimizge kanday жооп berdiňer deyt. Alardın elçilerden Allah Taala'nın dinine çakırusuna kanday жооп berdiňer degen manide aytılooda. Al günü alarga kabarlar da berilbeyt, özara da süýleşişbeyt. Alemi kim tobo kılıp iman keltirip jakşı işlerdi jasagan bolsa, anda alardın tozokton kutuluuçulardan boluşu kütülöt. Egen özü kaalaganın jaradat da, özü kaalaganın beyiş üçün tandap alat. Alarda bolsa, müşrik adamlarda, tando ıhtiyarı jok. Allah alar koşkon şeriklerden aruu da, biyik da. Egen alardın ködöndöründe jaşırgan nerselerin dağı, görünö jasagan nerselerin dağı bilet. Al Allah, andan başka Kuday jok. Ol Kuda da, akirette da bardyk maktuular aga, öküm çıgaruu, aga gana taandyk, aga kaytarlasyňar. Alarga gördüňerbi, eger Allah silerge kıyamat gününe çeyin tübölüktü garaňgylyk kılıp koysa, any jarık kılıp berer Kudaýňar kim? Ukbaysyňarby? Paýgambardyn sözüne dikkat köňül bur. Oşondo balkim aklyňardyň gözü açılmak degen mani. Ukbaysyňarby dep ayt. Bul ayatda Allah Taala süýükli Peýgamberimiz Muhammed aleyhissalamga aytyp jatat. Gördüňerbi, eger Allah silerge kıyamat gününe çeyin tübölüktü gündüz kılıp koysa, Allah'tan başka silerge dem aldırıuçu tündü jarata turgan Kudaýňar gaýsy? Göz jügürtpöýsüňerbi dep ayt. Allah Taala jaratıp silerge kızmat kıldırıp koygon aylanaňyrdagy sansız belgilerge göz jügürtpöýsüňerbi degen manide. Allah silerge öz ırayımı menen tündü tыныгышыңар, alemi gündüzdü anın jakşılygyn, ırıskılardı izdeşiňer üçün jaratkan. Balkim Allah'a şükür kılarsyňar. Oşol günü Allah alarga menin şerigim dep oýlagonuňar gaýda dep aytat. Al günü ar bir kowumdan birden kübe ortoga çıgarılıp, dalilderiňerdi görsötkülö deýbiz. Oşondo alar çыныgı hakikat Allah'a taandyk ekenin bilişet da, alardın oýdan çıgargan nerseleri, Kudaýlary sölökötdöri jok bolot. Çındygynda Karun Musanyň elinden bolçu. Birok alarga karşı çykdy. Aga Karunga açkışların küçtүү bir top araň götürüp jüre turgan kazynalardy bergen elek. Oşondo aga anın eli
Kubamba, çındığında Allah göpköndörді жақшы көрбөйт, dedi. Allah'tın sağa bergen döwleti arkılуу ahiret konuşuna jetүүgө umtulda. Bul düýnödögi ıryskyny da unutpa. Bul düýnö ırysklaryna da akın bar ekenini unutpay, ısrap kılbay gereginçe paydalan degen mani. Allah saga jakşylyk kılganday, sen da jakşylyk kıl. Jer betinde buzukluk kılууну gözдөbö. Allah buzuklardy süýböýt. Karun çındığında munu baylıktardı. Men öz ilim bilimim menen taptım, dedi. Kantip bayonun jolum men mıhty bilemen, antkeni men akılduumun, akılduular gana bayıyt, dep gözün maya baskan Karun aytты degen manide. Çındığında Allah andan murun, Karundan murun degen manide. Andan da güçlü, andan da bay koomdordu kıyratkanın bilbedi bi? Alardın oşol koomdordun tekeberliginen, göpköndügünen, öz jaratуучуларын tootboy kalgandygynan al koomdordu kıyratkanın bilbedi bi degen manide. Günökörler günölörü tuuralуу suralbayt. Alardın bardyk günölörü alardın amal kiteplerinde жазылуу. Oşonduktan suralbastan ele daroo tozoko ırgıtlat degen mani. Al Karun koomunun aldına şangduu saltanat menen çykkan kezde bul düýnö jaşoosун süýgönдөр attın bizde de Karunga berilgendey baylyk bolsa antkeni al zor ülüştü nesi deşti. Suktanıştı, göz artıştı degen manide. Özdörüne Allah'tan ilim bilim berilgendir. Iman keltirip jakşı işlerde jasagandardın Allah berүүчү sıylığı mından dağı mıhtı. Alemi ağa sabırduular gana jetet deşti. Akırı anı da, Karundu da, anın turagında jerge jutturup jüberdik. Allah'tan başka ağa jardan berer bir da taypa bolgon jok. Arı gömök körsetүүчүlөр dagı bolgon jok. Karun zeketdagı, sadakadagı, üşürdagı bergen emes, ötö saraň bay bolup gedeylerdi kemsintken. Düşündürmönün ayağı. Oşondo geçe ele anın ordunda bolup kalууну göksөгөндөр, Karunday bolup abdan bay bolууну göksөгөндөр degen manide. Mına azap Allah pendelerinen kimdi kaalasa oşonun ırıskısın genen kılıp, kimdi ken kaalasa tar kılıp koyottura. Çakır kılıp koyottura degen mani. Eger Allah bizge kamkorduk kılbaganda, albette bizdi da jerge jutkuzup salmak. Allah'tın aytkandarынан kapırlar kutula alışbayt deşti. Mına ahiret jurtu, beiş jurtu degen manide. Anı jer betinde mensinbegenderge, buzukluk kılbagandarga nasip kılıp koyobuz. Çındığında jakşı akıbet takıwalardyky. Kim bir jakşylyk jasasa ağa beişte Allah Taalanyň astında. Andan jakşyrak sıylyk bar. Al emi kim bir jamandyk jasasa, al jamandykty jasagandarga oşol kılgan işi üçin gana jaza berilet. Ey Muhammed, Kur'an'dı sağa düşürgön Allah albette al seni kaytar jerine kaytarat. Bul jerde iki mani jatat. Birinci Medinadan Mekke'ge kaytarat, ikincisi Allah Taalanyň aldyna kaytarat degen mani. Düşündürmönün ayağı. Sen egem tuura jürgön kişini da açık adaşkan adamdı da jakşı bilүүчү degin. Sen özüňe gitep çürle turgandygyn ümit kılgan emes eleň. Birok bul egengdin ırayımı. Kapırlarga jardan berүүчү bolbo. Allah'tın ayatları sağa düşürülgönden keyin alar seni andan tosuşpasın. Kur'andağı buyruktardı atkarudan tosuşpasın degen mani. Alardı egenge çakır da eç kaçanaga şerik koşuçulardan bolbo. Allah Taalaga çakır, anın aldında kabul bolusu çınıgı din İslamga çakır degen manide. Allah menen katar müşrikterdey ağa şerik koşup başka nerselerge sıyınba. Andan başka Kuday jok, anın özünden başka bardyk nerseler jok boluuçu. Ökümdarlyk ağa gana taandyk, ağa gana kaytasyňar.